Coba denggari zaman dahulu, kisah bahari dibawakan. Sebuah kampung, kampung mudik di pedalaman. Penghulu adat sedang bakar kawinan, barakan 7 malam 7 harian, mengawinkan anak bibinian, anak sama tawayang nang kasayangan. Para undangan, kepala suku, kepala balai, semua datang bakuda. Balanting ada jua datang bajalan, datang di baru atau di lautan, di dalam gua ataupun di gunungan. Duduk bahanuk makan lamang lakatan,